take a wundangro teaching yin kwishek garkel gor ke shegde garadodian no ken when machalado sha ne dangro tilet ka life officer sha kanak ka korke mi shika tiketer ke dumche ka jen ban lingwas me rega me toga kisten equatoria kalat lalat kume ken kono niam name elison godi en dialaling wala shanka jendang roidung wan ka pay baro ron kin dangro jendang roid bakel ajen bari pod me ban jeling ono gwasmene report an be ka Eastern Equatorial State gwan mi chire ke tokten ka wuna dangro tilet ka wildlife gwada dan en tuogatin man cha wun dangro shaga nektin tuoga ka kapoita East County ajen jodan en bukon lingano kari pore chalat gwaseme walia tuoga ka korka mishu wuna dangro shiga teke ter ke kwiche la shig mi cha kwen Ramadan la community leader sela do nene ajen rega mo nyu de jeno nene chiran chede ngai ke chede kech mite miti tuok de ran la neje ka do mi gwam la do mala chi ma do ku dong de na de guru de nak ki de rar din de nak ajen that disagreement should be solved peacefully ka jodan chalat gwasmene ade tuok dor michal ke narush Kakapoita East County Kiripodan Shiben. Local authorities can a community representative. The Calado nene. Can a terra make conflict. Tuoga Korka Michalado nene. Ramkel ka wildlife officer. Yanche involve relationship go to shake with the Medadian. Guadamo watch situation amo, Jawe Kamere Benerode. Kakore, situation Jawe ka violence. Michikorcha to come when a dangro. Mishi confrontation di anche order la de ki Korea tuo. Ti kanete kontila 2 wildlife officer kim wundang rotin kontin nyen. Wuda dan tike chicken wuda dan and gor shigran. Wa chu kandang ro chu liu and wenamo rei kur dan chi tuo kaka. Gwazame can authorities can detaili ki an additional detail kamana choda lat can kolat. Banete mwanchi ka gaj ko chi duar che wene kalia community members chikala do nene ano binad bi ke liu ka kwiche ka kane me bejelong a chinete konti la quartin kap ko wene mo chikna tikan ga chol kan community chalo ka leader dial chaga chaga jogono shal ne dial ka misho da lade ne ko nene mite kare mi chituok a wachin mot chik blasted kadu tika be kebala jin ko to kumeteten wer ka kum michi gujeno michi roda lot in a state chi chonko de randere jien na bokor be joter ke bna big nyin ka kwishek jin ramdan te kishek michi ngai dere jien dere shek dere fal de no bu woni jin brara den bi wonak cha community cha ke encourage no nene mite ka mi be mi choda la ran jien awe bo right connection kon tila jukume kie be shek be palwe ko chabugor jeno berega mo bejelat when we shall Moses lokolong yen youth leader Kakapoita East County a janen violence kre ka chiro de lade a jan shimogwa ko ne me la community la ja yere yente makane de to dong de rande ragat ke de korom direk cho to kake to ne me cha kolat community en wonena me te greng mi to within the community go right go helping go jeno banete ko ken back involved de no go jeno break mobilat wise better ko deri ram mo deri je paldar we so confrontation ke ko der under radin der jenna ku kwiche wana me chicho wa difficult situation ka jena was ko la wene ka community to ko kam ne dangro ka be jien belawe kanetin kontila jiwich tagu jeno na mo chicho chinete kon la kwarmand signad la ler no nena you can Kapoita East County yung mutual keros la kwam ya right ke jen kwire kana mane ya condemn ta dan en shireki to ga ke chinaren nakaje yana jogono pala rudun pin ko ne den kontin gor kani shek den
wa gor kano de ke nyin kaneten kontin gor ke tin gor ke shegden ya kula do ne me a decision ran jena miti ramu gujeno you feel threatened ke ajira mi mo gujeno dong de jumo kerek wa ko police kwa je notified and instead of be go bien goro bien nyin kam no kun jala do ne na la kuma jatin ka security agencies katin they are responsible ka datin content latin kon goro jeno de these criminal cases they ga solve kan taren yaleka jira mi mo mila kuar ki jira mo la lad kete greng mi chitok ci bu goro jin binye ni jin karada dian yala do nene he say taking another person's life is never the right solution no matter how painful or emotional the situation may be so chala do der under ngi da ki charka der ka kapin a check gori patient gori endurance gori pelpin murong ya report mo cha jalat ka chala na diara no cha gwano bran be ngot bagal hatit ka de la jen wachi chung to kumetetin tenere ko ken teketen yani de kon tila South Sudanese communities elders ki dit kanere kontin latin wala karyaleka yaga jogono de yen these disagreement yen ka resolve ta gwa yen right kanere kon la jiwich wa gor ka awareness jo ka menbo no nena gin mi jira mi mo mi shi choro she look yen peacefully cure chuja cause namo amicha kun pinyaken yo community dialon wonene awareness gwanicha jin mi ci do lo gin wut kashi ngajeno chule jien bi wudo dien bi jomo kerek a shigdu a jen yungi wodorun kilantin kondong da lat go be beten wenamo name amicha kweneken ka jere dana ci tuwo iken tu wildlife officer ya tegdien cha jabat kamishi kana mone men ci kul benjene shalat men jak loinat ko be jatalong case ni ko tri state nere kontin te ka tin la jingon ni ke authorities ikala do case mi chikana me la community la jadaka me kan akon ngaje no de je solve de ke de jandole de yo community leaders no gore je no bianetin kon filamen ba kan nge enere kon la kwarman ka ba wuni ba kan nge enetin kon la wuni ko do ba de kan case ni chitkati de kan handle yes tana la na guje no wan cha dol cha lele ne dong bi gurno bu to bi kala tela jin ka longu ya guje no na me che case ni che ka sol a gurje no bu we ka kuma bi la community a mi guje no a mi ci jidal so na me a mi cha la da kan ka mi cha to a jeri po dana gurno de yana ling mi be ka poita is case tani ko state gwada dana ci tu wildlife officer ci tek dien che jen kan nang raw shi ka liu ka kwichek andan ter kene chochik jaga karamadan enti chege shego kakandial ka tu wildlife officer tilet gwaskel ne me jeri podande tin kwa awareness kwa jetop kam je community ya tekamal